بقي لنا هنا 10 دقائق قبل صلاة الظهر نهدني عنده هلا منتي سابو أدي جولده ونتذكر فيما بيننا في أمور ديننا هلين أندين تنيرا اندر ديدو منتاج حقون دي من كيون دي دينا من كام لكل مكان مقال نكو كلا نودي كو وولته ساي كلا كدي نودي كو وولته كلا فياكه foti ko aduna yankejo foti ko dina yankejo si yani haray dina kan no yewti juldon ko honno o gerdata ko honno o jabborta dum ma ko honno o wogindorta dum ma ko honno o gerdata dum idan fewndo do ko fewnditi kon kal leydi men ko nde do mojobere halfinande ko wiete kon al intikhabat yani election wiete nden seni be do no holli be addi masinji din fi yo jama o resanso yani yo jama on windito fi yahugol votoygol election ji sati di aroygol din ma dawrul muslimi fi hada nuqta kon woni rolu juldon e der nde do tobbere al ijab ko notagol fi kala no wodi sikkay be haray dum no harmi mani joni si tay woni yimbe jono yaltude fi maire yagal ma député yagal ma présidence yagal ma sappo ma nogayo ma wulure ka leydi ma ka commune ma ka quartier ma no waddi ma nde darata hakkunde ɓeeɗo kala mo tañƴiniɗa si oɗo ƴettina ɓay diina an islam kan no newri o jinganay ka naade o jinganay leñol angol naade o jinganay menen julaɓen ɓay komi jula naade o jinganay menen fonctionnaire ɓe ɓay komi fonctionnaire oɗo wallitoto diina an islam kan gerdalngal wosi woni hakkunde yimɓe ɗiɗo haray ɓurɗo hayfude probléme no e maɓɓe ɓurɗo tiɗude probléme no e maɓɓe ɓurɗo yidde diina no e maɓɓe itti e sikke si woni 150 haray julɗon o wawa analyse ude hakkunde ɓeeɗo ko hombo o wawata votande hombo o wawata jingande mo tañƴini nawray diina kan yeeso haray noon kala mo o votani e ɓen ɗon on mo o miiji o analyse o votani si Allah waɗi o yalto hika miijo makko o jingani diina o gollani diina andu ɗon on anda kala gollal ko o gollani diina islam kan pourcentage ma ka baraji no ton wono pourcentage électeur wal mangal woniri ton ka gañagol makko laamo siko asku mum yo Allah dandu o ronki yaltoyde ka miija ɗon a sikkuno e nder ɓe fof ko o wallitoto diina ko lo inta keferu par exemple a votanimo e hoore ɗum o aroyi aksu mum contraire mum innamal a'malu binniyat haray anniyeji ɗin ko sabu golleli ɗin ko sabu anniyeji ɗi yoɓirte jon noon ɗum ɗo fof ara nun ɗum début mum on ko yawgol ngol recense e information feƴƴinama ka juulirɗe feƴƴinama ka quartier feƴƴinama ka moƴoɓe yo yahe recense feƴƴinama ka siège ji yo yahe recense haray ko torondirɗen goto kala yo ƴettu ɓeygure mum hewtuɓe recensagol ɓen ila duuɓi 17 nattiri yeeso ɓay ko ɗum saria men lagine on ɗo holli haray yo on tigi abandonu golleli ɗin ɓa a jaka a wawi wotande mo falanaɗa votangol on wo tuma heɓɗa ko wiyete kon carte électeur haray yo goto kala accutu golleli muɗum ɗin wonɓe lagine wonɓe extérieur lagine o kala ka tawata machine recense o hino naɓa info kipen ha info goto kala men e recense o hendo carte électeur wal mum ngal sabuna golle maggal on ko ilal abad yani ko ha furay golle maggal on ko yeeso tayib haray ɗon kadi on tigi wallitike leydi mum ndi nelaɗo maki almuminu lqawiyu khayrun wa ahabbu ila llahi min almuminu daif wa fi kulli lkhayr ɓe maki gomɗin ɗo gaynowo haaju wonowo sabu gaynowo haaju on laamo wonowo sabu sonnajo on jombe wonowo sabu gorko on jomba wonowo sabu nawnuɗo on sella ɗum ɗo fof no naati ka almuminul qawi ko ɗo ɓuri moƴƴude diimo wallata julɓe hedditiɓɓen fayda wallata hay hoore mum kañum jon noon a walli opposanjo mo miijiɗa nawray diina kan yeeso e nder leydi ndin ittay heege ngen moƴƴinay laawi ɗin darnay école ji privé ji e publique ji e nder leydi ndin a wawi wallitade on ɗo tuma accutuɗa tabum makum e boutique ma on e magasin ma on e haylingol jindina ma ngol accutuɗa ngesa ma mban e nayi ma ɗin ka wuro accutuɗa bureau ma yawɗa recensiɗa labudda wa hunaka mashaqqa sattende e tampere na toon par ce que hay ko wowu noon kon hari recensa gol ngol
ko embouteillage e rangugol e piirowil e gordo garda ay noon itti e sikke hikka ɓay ko humpiti ɗen ko machine ji ɗin no ɗuyti ka wowno machine ji resansayɗi ɗiɗi tati fof hikka ko gooto ka tawno no mari gooto layle fof ɓeeɗa no mari gooto lay fof woni joni yo ɗiɗo kaf siko balɗe sappo resansete balɗe sappo ɗo balɗe joyi ɗo balɗe joyɗa siko balɗe nogay resansete machine on no kamum balɗe sappo o yaha ka ɓeeɗa kadi balɗe sappo idan noon haray pullo fuu tawi ko seeɗanimi ma ya heɓata dimi ndaara si tawi a tamboto électeur walngal ɓaygal nafete heɓugol maggal kadi haray hoyata haray en fof ko en wakkilo ka yahugol ɗum al adab on tigi waɗa needi wala yasubbu ahadan wala yadurru ahadan haraw yenno yalton hay gooto ko ɗum tori ɗen jeeji ɗen yaw resansoɗa bila subbi ahadin ko alda e yennoygol gooto ko alda e lorroygol gooto al islamu dinun al hanif dina man meɗen newi ka labaga kan ko la darara wala dirar a lorrata goɗɗo lorratama hara a yahaali bafuya ko joni hewtuɗa yaha bafuya wona yeeso ma yeena resansoɓe ɓen fiyoɓe resanse an heña ma yaha kara ma awa ɓukkere ya embouteillage e sonja ton hara waɗali al ijitinaɓo hada nuɓuta goto kala emen eto woɗɗito nde ɗo toɓɓere siko a imam yaha darna hoorema ka jama on dari siko on chef quartier on yaha classe oɗa ka jama on classe ɗo luttidey hara ko kamɓe resansinoɓe ɓen ma ɓe ranguduɗa ɗimmoɓe ma ɓen hara ko ɓe wi acceɓe ɗo resans o iwra e maɓɓe kamɓe hara jaɓal iwrugo e maɓɓay ko imam a yawi deviya yimɓeɓe yo jama on wakkilo yaha resans o hendo kaydiji ɗin jooɗo analyse e nder yaltuɓe fi député yagal ngal ko ɗum woni adade votede no ɓe holliri en noon kama qaalu yani selon ko législatif woni adade ndara ɓe tañƴiniɗa ɓen si woni député waɗay sariyaji nafayɗima nafa dina maka joɗɗa miijotoɗa watana ɓen ɗon ha gayna yiltoɗa waɗa noon kadi du'a kikiɗe yo Allah gañimɓe kono labudda mina sababu he a wata joɗade ɗo to waɗa du'a he kala mo Allah andi no moƴƴani lagine no moƴƴani leydi meɗen ndi yo Allah lammin on ɗon kala mo Allah andi moƴƴana lagine e leydi men ndi e dina men kam wota Allah lammin on ɗon bila sabab kayfa yujibu du'a ko alda e sababu du'a on jaborawna labudda min al asbabuji ɗin no fuɗɗi noon ka yawgol resanso ɗo surtout woɓɓe goo eggino woɓɓe goo lancanama kippe kaporo e ko nanditata e ɗum e Darussalam ka kombosi ɗo kaɓe yehi toon si ɓe wakkilaki ɓe rangi toon ɓe resansi pellet ɓe wawata votude haray noon ko resansagol heɓa électeur wal ngal wakkilo kadi rangoya yaha vota kadi ha gayna waɗa noon du'a kadi yo Allah tabaraka wa taala gañinanmo mo votani on resansagol ngol e votugol ngol ko sabab na ɗum ɗon lamminta Allahu malika almuluk huwa alladi yumalliku man yasha wa yanziu lmulka mimman yasha Allah laamiɗo lamɓe ɓen ko lamminta mo faala ko on follata kadi mo faala almulku ɓe yadi ko wiyete ko laamu koye juuɗe makko wala joni noon baadal asbab ɓaawo a waɗi sababuji ɗin preuve ji ɗin fof hande kadi noon joɗɗa waɗa o ɗo dow haray ko ɗum en fof meɗen torondirɗen jalluɗi ɗiɗi noon teɓɓodatako a wawata magasin ma on fermotako a resance to ɓana ɓe ƴetta e masi on ara tawa ka dambugal ma magasin ma resance abadan wota tijjo ɗum ko on ɗa alaji kaari o jalluɗi ɗiɗi teɓɓodatako yawgol yeeyoygol e jindingol e uddutugol biro on mba ɗum ɗon ha udditoya machine on resance ɗa hande kadi a hettoyi électeur ma a hettali haray ɗum koye juuɗe mojobere wiyetede seni nde woni ɗum ɗon ko golle ma kono an on ɗo a waɗi golle maɗe ma yehi a fotanimo tañƴiniɗa on gaynay o gañike ma o gañike ɓe wujji ɗum ko rôle ɓeya hedditiɓe ɗon kono goto kala e men yo gollu golle muɗum ɗe yo joue rôle muɗum on haray ɓay sattendeji no toon hawnaki yimɓe buyno inna ɓay ko ɓiƴo ɓay ko daroyagol en haga pour koso enen ndi leydi meɗen ɗo organisaki mi ala yaade nde ñande mi acciti golle an ɗen mi yehi marsal mi ala accutude golle an ɗen hane kadi allahumma la accutu golle maɗen ne laaɗo allah salah sallam maki almuminu alladi yukhalitu binnas wa yusbiru ala adahum hayrun min alladi la yukhalituhum wa yusbiru ala adahum gomɗin ɗo hawtodirowo e julɓe ɗimmo makko ɓen o muñi o lorraji makko ɗin koɓe yaɓatamo kon koɓe yennatamo kon koɓe tukkatamo kon koɓe yawatomo kon koɓe deviyatamo kon ha haaju makko on gasa haaju julɓe ɗimmo makko ɓe gasa ko on ɓuuri moƴƴude ɓuura yiɗede ko ɗum ɓuurimo moƴƴande di kererennotoɗo on ka sera to min ɓay ko ɗum mi yata min desa hande kadi mi ala votude ɓasi votama votuɗa wata fof ko haala mi ala votude o waɗu a rôle ma on waɗa sababu maɗa on
lutta haqqeji yimɓe ɓen. Sa remi lowre ma nden nde yalti ta haccita si min remay ko amen ko min faalami rem si min faalawi min accu ɗon. Madama a remi an lowre ma nden nde yalti haray an a waɗi golle maɗa ɗen, ko golle ma ɗen kadi yoɓeteɗa, ko ɗen kadi nanguetirteɗa. Hada huwa en noddi jamma on fof wakkilagol ara resance o, wonɓe ka capital Conakry, wonɓe l'intérieur de pays e wonɓe extérieur lagine, kala ka tawata machine ji resance sayɗi ɗin hewti fal yatruku kullun minna al a'mal wal harakat. To goto kala min accu to gollel mum e mouvement mum ɗin vota yo Allah newina en resance o ɗen, newinana en, huulana en opposanjo mo kanko Allah o yiɗi o yarli mo votanen o gañinana en mo, o waɗa barki e golleli meɗen ɗin, hara o waɗanali en ɗi hadaran mere. Allah ta e yangano mere, Allah wata mere yangu en. Yo Allah newinen en fiyakuji meɗen ɗin fo ha newo, wonɓe lagine e wonɓe extérieur fo muɗum. Ya hayu ya qayyum wa akhiru da'wana.